Ani Timotijević i danas, izvinite malo smo plaćali muziku, danas izlačimo odavde papire i jedemo neke stvari. Sa mnom je moj brat, i on je snimao za YouTube također. I možemo krenemo. Prvo ti. Što pišem? Kajmak. Kajmak. Sjedi. Arena. A dobro, ti se ne vidiš, ajde onda. O, vidi, mogli smo i rah. O, fuj, rah. Rah. A, sjeti ovdje. O, meze. Ej. Imamo vodu, malo Ej, ma internet debel. malo prije nam je majka ušla i poslije je ušla. I malo smo malo vode potrpila. Oća. Gdje što tako prekida jer smo ovdje u kuhinji i prekida internet. Ja nekada nije. Krem. Evo krem. Nutella. Sam. Da, jer rahluk. Ovo ima još ukus na kafu. Što je soprala kaškuda? Ovo je perem. Ovo presmeli kafu. Dečko, kako ja imam jednu, ti dve. Ja sad nećeš da žuriš. Spasi se neko kafa. I... Kafa! Pa drugi put. Kafu nismo stavili ovdje. Malo prije smo... Bude ćemo... Malo prije smo uzeli nes i zeznuli smo se što smo to uradili. Sad ćemo to. Mi ovo makar normalno izgleda. Utvoreže pa će bio čovjek. Prepre. Ojde utvaranje pa šta kiću. Aha. To je baš pomoć. Aha. Uzmi, baš što ti služi voda. Dođi vamo. Ljudi. Evo nešto. Jest dobro. Malo je ovdje nekad. Uff. Kako je fuk ti bije. Kafu. Izvinite, malo sam nešto dijem. Znači, Food TV pojeo cijelu kafu. Ko sad? Ti izlačiš? A ne, ja. Nemoj. Da vidimo što smo izvukli. Ne! Šilišaš. Ne! Neću. Mlek. Ej, mleko nismo uzeli. Mlek. Hvala fac. Živle. Aha. Ovo je fuj, stvar. Moj da padne. Izlači, gospodine. Ne, ja. Ovo kako ti? Jer ti si, ja sam izvukla ovo pa si ti onda izlačio izvuku mlijeko. Kikiriki put. Kikiriki puter fuj, kikiriki puter fuj. Fuj.
Zakuhao sam. Ne kušat vodu. Vidite je rozan. Čeč. Idi u dvije lepe. Sam ga repe. Ošto? Ja sam jedno za drugom jela kremiran. Jedno za drugim. Valjda. Evo me, it's me. Svidio se. Pomešala se sa kafe. Ufuj. Ne moraš da... Rođače moj. Dobro. Da, Šta pišu? piše majonez. Pišu. Kečap i majonez. Laha je ukra heker. Hacker. Heckler. Heckler. Još statistike. Ali jedno čudovina. Mrziš kečap. Mrzim majonez i kečap. Kad se sam. Da, na živo. Kad se jede. Na mrtvo. Ja. I ti. Koji je mislio da će moći shvatiti... Margarin. I tebi ostala sol. Ovaj ugledni gospodin, Pišan ti se sore. član sekcije Pišan mladih sore. bezdenjaka, Margarin, Ne. može shvatiti Ne. šta znači Soli, evo ih. ne tići kući prije sumraka. Šta počne mi? No kraj. To je to bilo od ove videa. Vidimo se sljedeće i do tada uživajte. Ćao!